Pozdrav ljudi, evo nas u novom videu u kome želimo da pokažemo način na koji možemo kreirati više objekata istog tipa uz pomoć konstruktorske funkcije objekata. U ovom primjeru napravit ćemo konstruktorsku funkciju automobil koju ćemo napisati i nakon toga kreirat ćemo 3 automobila uz pomoć te funkcije. Sintaksa je sljedeća, znači koristimo rezervisanu reč function i zatim dajemo naziv naše konstruktorske funkcije koji mora početi velikim slovom. U ovom slučaju to će biti automobil i kao parametre navodimo svojstva koje će naš automobil kasnije imati. U ovom slučaju to može biti marka, model, godina proizvodnje, gorivo i dovoljno je za sada. Ono što je potrebno jeste da povežemo ove vrednosti koje svaki objekat kada se napravi dobija kao parametre sa svojstvima koje predstavljaju svojstva tog objekta. To postižemo na sljedeći način: dis.marka jednako marka, pa kažemo dis.model jednako model, dis.godina proizvodnje jednako godina proizvodnje, zatim dis.gorivo jednako gorivo i to bi bilo to. Šta smo uradili sada? Znači mi smo rekli da svojstvo marka predstavlja vrednost koje smo prosledili na prvom mjestu kada smo napravili novi objekat uz pomoć ove funkcije. Svojstvo model, vrednost koju smo prosledili na drugom mjestu, godina proizvodnje, vrednost na trećem mjestu i gorivo, vrednost koju smo prosledili na četvrtom mjestu. Ok, napisali smo jednu konstruktorsku funkciju i sada ćemo vidjeti način na koji ćemo kreirati više različitih objekta istog tipa uz pomoć ove konstruktorske funkcije. Znači napravit ćemo promenljivu automobil 1 i reći ćemo new automobil i sada proslediti vrednosti njegovih svojstava. Znači, pošto vidimo da je prvo svojstvo marka, vrednost za marku neka bude Fiat, drugo svojstvo je model, vrednost za model neka bude Punto, zatim treće svojstvo je godina proizvodnje, neka bude 2003 i gorivo neka bude benzin. Ok, kreirali smo jedan objekat koji se zove automobil 1. Kreirat ćemo još 2 objekta uz pomoć ove konstruktorske funkcije i zatim ćemo ispisati neka svojstva tih objekata. Sljedeći objekat neka bude automobil 2, neka bude Audi A3 2007 i neka bude Eurodiesel. Ok, na ovaj način kreirali smo automobil 2, odnosno drugi objekat, i ono što je potrebno jeste da kreiramo automobil 3, odnosno treći objekat. Kreirat ćemo ga na sljedeći način, isti način kao i prethodna 2 objekta, i reći ćemo Ford Fiesta, godište neka bude 2010 i gorivo neka bude također benzin. Ok, i na ovaj način smo kreirali ta 3 objekta uz pomoć jedne konstruktorske funkcije. Želimo da ispišemo svojstvo prvog objekta, automobil pogrešili smo samo da, evo ovdje smo pogrešili naziv automobil,
ali nema veze, to je to. 1, pa ćemo ispisati marku i bit će vraćeno Fiat kao što vidite. Sada želimo da ispišemo automobil 2 i da napišemo, možemo da kažemo da vrati vrednost svojstva gorivo. Dobijamo eurodizel i ispisat ćemo vrednost nekog svojstva automobila 3, možemo reći model, i dobijamo vrednost Fiesta. To bi bio način na koji kreiramo konstruktorsku funkciju i na koji kreiramo objekte uz pomoć te konstruktorske funkcije. Pozdrav ljudi i vidimo se u nekom drugom videu.